preparations for Matariki, we would start in koanga pia. We would tipuria e tehi kumara, and we would kōrero ki te hua o te kumara, and maybe the metaphor of that kumara. Ka haere nā ngā kaupeka, ka hauhakitia ngā kai, ka hono ngā kōrero o te whakatupu māra ki ngā āhuatanga i ngā kaupeka. Mahi māra plays a huge part. The preparation, the mahi that we do when Matariki starts, and then the after. So it never stops just because Matariki comes. The mahi keeps going and going and going. So yeah, I think our tamariki get a lot out of what we do here. Ko te wero ki ngā tamariki, awa kua kite koutou i a mātou ko ngā kaiako, ngā pakake a whakahaere mā koutou i tēnei tau. Mi haro rawa ki a rātou ki te ako karakia, ki te kōwhiri tewhia o ngā whetū e tino hāngai ki a rātou, ngā kau hoki. Ka tika me whanake ai ngā tamariki ka tū rangatira rātou, ka whakahaere tēnei kaupapa Matariki puanga a ki i roto a rātou whānau. Tino multicultural o tātou kura, hiwa anō ko tātou Aotearoa nei, bicultural nei ne, nō reira me ako e nei momo o te Māori, ka mohi o rātou ara he aroha kei roto i tēnei. Ko te whakanui a Matariki, pēnei i a rātou whakanui i tetehi hararei i roto i a rātou. Oh, we do that. Oh, we do that too. Oh, we gather and we eat lots of food together and have a huge celebration. So it's really nice that those cultures cross over and we can see similarities. Celebrating Matariki i te kura for so long now has invited the cultures of others to be invited into kura too. So it's been really cool as a kaupapa that, ai, here ngā tangata. As part of Matariki, we make a hua whenua hupa, and we've been doing that for a few years now, and so we've got our systems all kind of in place. And with the flooding that happened, we went, oh, let's put on a community hakere here, and because we know what we're doing now, very quickly we can prepare a kai, share it with our community, but also share it with some of the whānau that have been affected. So that has come out for Matariki for us as well. Yeah, that feels like a really blessed part of it. Ka whāngai e ngai Māori te katoa, it's just something that we do that now just, I think it's just becomes normal. He kaupapa whakahirahira kia hoki mai ngā mātauranga, ngā taonga tukuiho, ngā kōrero tukuiho, ka mohi o rātou ki ngā kōrero no nehe, ki te whakahaungia kia oro tonu ai i roto i ngā whānau. A ka haere nā, ka tipu ngā tamariki, ka haere tērā i roto i a rātou ake whānau ka whāngai tamariki pia.